Hello, Tuni. Cookie News in Vazose na bon chavin lem na hi win. Tuni 23 February 2026 ahita in. Tuni zong igam sungova thilso ho za chom ahung kit ta in. Hichi ho hin sei kit no hitin gamdang thu hin sei da pot kit no hitin. Igam sungova thil dan ho hi. Ivet na hi le. MIPI ho zong ilim deu kata sanin. Azi chu gal ahung kipat tila separate administration ihin thum til wa jong chu kana sei sa ahita in hichi SA kiti hi S hi kichai ahitai separate jong hi eho hat nazal ahi lawai le eho bol thei nazala separate ki hi ahi po in pathinin ku kichate alung sit je in aha azopa chu S le A ki ka a hichi hoi chi zo ha sa zo am niti ai le es chu ha sa zo ai tu nia phai sunga akrol tela property to phao hu ki ko do han lang le koi ma ki ko do zo lo ding a hin hi ji chun pathinin lampi hin gon pi wa phai sunga phai tol sunga meite gam sunga ku ki cha te zo si hita chu pathinin hin pui do pi wa hi tain a hi le administration bo chu va da hitain administration chu center government hi nga chu ithum deu a hi a hin la center government in packing a hin bola ku ki chate a hin pi do ding a hi pui ei hon ki si mo hitin separate administration itiva administration bo akiwa ta a hi le administration chu e hon ki sim deu a hi ei hon ki sim tu mo wa hi chi isim tu pau chu central government hinga ni phone do pi in ti zo a hi isei di wa hi ti hi avela anaki saya a hi le separate hi ta wa hi le igam sungu wa hi ipi bola meite government i dei lo pau chu I sa na la yo ham hi cho jong sumang hi te ti a jong hi vel izar hum khat anaki saya hi ta in a hin la ku ki cha te hi a lep in no anom le jingin LAMKAI ho in thil pha thu pha hin sei ting le inata san jiwin hita chu ei ho dinga thil pha chom koi pen en a sei ham ti pa hi laji talawa inam sunga khatveilaya ka sei ta in inam sunguwa mi hausa mi bol thei hon ain ti jong le adi e ti ho loi chu hi ji wa hi to bang gen thei ha sat na ho hi aban bana hin to wa hin tu a jong hi igal bol dan pau a hi lo le gen thei I thu na pau hi ga velo chun a noi lang a hi na chung lang a hi ni ta hi hin kho to hi ta chu ku ki cha te na ku ki cha te hi a chung lang a jong ka chalet ta a noi lang a ko na jong ka chalet ta chu a hi le tu a hi iti ham khat na hin bol hi lo vai le ei ho sung jong hi hung ke za ding ei ho sunga a chung lang le anoi lang hin gap tho hi za ai wanga chu e ho sunga hung po ke ding jong hi imabanu a hi ti pa hi kanami te hon he no wa to a hi I kha do pha no hi ta khat le khat ki vet si na khat le khat ki vet da a khat le khat ki mu da pha a hi ta poi ti hi neu cha thumakai to bangai ga se wa hin a hi la tu ni holim na hin nei diu le igam sunguwa thil so dan hoi ga velo chun hun festival jong hi hai san dinga tip na abol ve ti hi mu a hin coin tip na abol ham na hun festival ki ti hi ipi ki seina ham ti ho jong hi kichen ta a hil chet na abol wa hi in hi chi chung chang ho jong hin sei hoi tin chule tanghul hon jong tu nia cho sana kai thil langa hi gam a hin halovin hi chi gam a hal pau chu ku ki cha te hin ngo ki ta ve ti hi mu a hin ku ki cha ten ka gamu a hin halovin bolero khata hungovin ta chu gam a hale ti a hin agari jong hi akap do pau bolero hi lo chu chi na bolero jong hi lo chu ai wanga chu amawa in bolero a ku ki cha te hungovin tanghul gam a hin halovi ti a hi
ấy ho zo hi ngo na in bol ahin la social media dunga I ho langa ko na video hong viral zong so in a mute de wa hin hi chi chung chang ho hi het thim na divin dunia hi holim na in nei de wa hi ama sapenin e project ngo kha na akinei tai ti hi ga phong do wa hi tin chule tu ni chan ge ya jong chu pan hin la na lain ama ho min mi nga pan la ho hi ga veo hi tin ama hon jong igam inam ngai lut na zala pan ahin la wa hi in akhat na a he chin ho kip a hi in ani na a kim do ngal a hi in ngan athum na a hi Michael Baite a hi in ali na a hi Robert vai phei a hi in al nga na a hi le Roslyn vai phei a hi in hi chi ali na le nga na pa hi katu te a hi in na ke dinga kani cha te a hi in Robert wang hi a khowa ana la ya chu ama chung chang neo cha ga se nge ama chu hoita ka het chen a hin ama hi ga geleu chen igamin ama ngai lut dan ki dang chu kati na chu a khowa na lai wa bol an ki chip na wa hi a bol lu hi transformer a pe lut kha wa hi chi bol la dinga chu achi ai le transformer ki gen na thopal chu thi a ki gen na hin ni chi wa chu karan an chi a aga thema hi le karan na hin mat pha na khut lang khat na tu kit le a khut te ni tu a hi a khut te ni lo ta chu a khut te ni lo hi chi ka hi chi na chung cho na chu a kho hung ki hal kit chu tu chung mei te ga la chu na a kho hung ki hal kit na hi le ama zong a khut lo wanga chu hung gal jama tu a zong hi Kangpopi district nga amona ho hi in a khut zong talo hi ta chu hoi ta zong ham thailo a hi in a hin la hi chit to bang na noise na a hi po in hi ta a khut talo in zong tu nia igam inam ngai lut na zala na hi chit to banga igam inam ngai lut na zala pan a hin la a hi ki thang at pi le zengin hi ze a chu neu cha ma chung chang ka ga sei a hi in adang ho chu iti bukimin imovin hi ti khati ti na zong a hi di po in hi zong le ama gal jam a khut nei talo relief ke ma ni le cha zong hol theilo ba a hi wanga zanga to bang a hin to da igam ina ma ding ahung ki pi do pa chu thupi ka sa je a chu neu cha ka ga se a hi in Roslyn kiti a unu a hi in a unu a hi in hita chu ama thu sim neu cha iga a het them na diule igam inam ngai lu a khut lo na sanin jong tu ni a hi igam inam ki pona a hi le ipi bola tu ni a pan la thei ho hita I ham ti pa wang hi po na le jengin cookie channel family si a jong hi member janga jagup kiling ki go a hi tain a hin la I pan la dan pau hi ivet na hi le igam inam ingai lu naw hi adai ti hi kimuchi ne ti hi kaga sei no ma hi in a hin la tu ni chan ge ya number 1 a patna zale som gup la git chana pan hin la ho zo si nagam nanam nangai lut zalovin tunia nampi thalengin kazana salam kahin bolin na bon chawin sumla pai na hol na win zong pathinin ale sang atam zo in phathei na hin bo taw hen ti chu iga phon do wa hi in chule tu chung I project ngwa chulo hoi ta igam inama dinga panla dinga he ti tiang le sanga hung pang jing jing helam kip gen a hi in lam khulun chongloi a hi in aidina thangjom a hi in chule Caroline wang he atha a hian mai US a kon a hi in hita chu aman jong US a jong le kami ka satia hei pang lo hela tu chung igam inam gen theina a hungal jam ho ki thopi na dinga pan a hin la je win ama holi chunga jong a velen ki pa thu iga phong win ama holi hi tu chung I project wa chu asang pen a hita ve ti jong chu iga sebe kin hin tin tu hin I topic wa ga lut lew hen jing ni ho tiang la hin idam wa pathinin hat nai pi wa hi le chun pu vungjagin walte amazon William na kin ho jong kin gon za chom hung ding a hi ta in hi china a hi ZSF hon jong
thu phone a hin bol win zomi student federation hon phone thu phone a hin bol ven press release a hin bol na wa hi jing ni ho hi pungu ma pa na private school hi han public sector hi zong le hi chu ho hi abon cha I kha diu MLA pu zavet sa na zana vet sa na chu abon cha I kha diu init so ke diu hi ti zong hi ama hon phon do na a hin bol ve ti ho zong hi mu a hi in hi chin a chung cho na chu ITLF hon zong press release khat a hin bol kin ven ama hon zong to sot ding ti ho hi pateta in thu phon a hin bol vin chule ITLF ten hi chiwa thu a hin ji pau hi center chan ge ya thun ding ka ta sanin hoita ana sim leu chun nang hon zong tu ni chan ge ya nam ngai lu lo a hi lawai le nam ngai lu na nei lo ho di set hin ga sim do kit na lai han lang hilep hoi di set ding in ka ngai to in azi chu pu wungjagin walte hi ama hon a sei naw hi athu sim neu cha azi ho hi neu cha ga sei do hi tena poimo deu na pu wungjagin walte hi May 4 2023 Mite hon nasata na vo wa gen thei ha sata hung khosa jinga ahin la damdo zo talawa 21st February 2026 hi anamolim hi in ama anavo pe nwa zong hi pu thango lal zo ama zong hi gari driver na pang hi in ahin la ama hi apet pe nin amuna ana zepli uvi ti ho zong hi a sevin hita gen thei ta hin ho ahin man na 21 February 2026 hi pu wungjagin walte zong damdo zolo damdo di lova hi ta chu atho gen theina ho inga ngai to a hi le ana e ti hi ahin phono a hi in hi chibana jong chu ama hon a seina ba pu wungjagin walte le thangol zo amani bo hi a hi pon imi isa zaniwal akithanin I ho iza nam khat aki halin I ho in iza nam khat I su sit pi win ahin la tu ni chan ge ya I MLA khat zong gen thei ta hin ho hin manga hita ahung be kit pa hi igel do lo hitam ti hi a hi in hi zi chun ku ki cha te hin separate administration union territory with legislature political hi chi kadei yuve hi chi hi ku ki cha te adinga ambition a hi poi ambition ti chu ke hon kadei zi ole katup zi wa hi chi political solution hi ka thu mo a hi po in hi chi hi ka ki hin so theina diule ka hi na pau ka din det pi theina dingawa tu chunga ku ki zo cha te hin center government hinga alo theilowa union territory with legislature hi ka thu mo a hi tai ti a hi phon do na jong a hin bol ve ti chu iga sei theu hin tin aban kit na ichewai ga velo chun joina thuso a hin bol kit novin joina thuso ongki bol churchan program sunga kuki zo nammi te hinga tepna ti a hi KIC complex tuibonga kona le kha hongki so KCA Churchanpur ahi in KWU Churchanpur ahi in KKL General Headquarter ahi in KWOHR General Headquarter ahi in KSO Churchanpur ahi in Kuki in P Churchanpur ahi in ama hon jong lekha ahin so win pu wungjagin walte 56 Thanlon Assembly Constituency mail thei hon deilo bola in bol pi wa hinding damding ngai cha Delhi akizen ahung damdo zo talwa tua eina molim santa ji win ama zanale ama thina hi kanglung si ve a hi lo le ke hon jong kapona ve ti vet sa na a hi jing ni ho ting le vuilim na kin ho jong ding a hi in hi ji chun mi pin init so ke de win jong tip na kahin bol vi ti ho jong hi a in phong win alang khat langa jong KSO hon jong hitima a chu thu a hin phong win ama hoin 24 hours sung hi school hi hen a hi lo le dukan hi hen kai hangoi jong le pateta ki kha tu ding a hi ti hi a in phong win jing ni ho a pana ho
nga ki kha ta dinga hi thupon a hin bol ve ti zong hi mo a hi kin nei hi chi thupon a ki bol la ya hi mi khen khat a ki chim ki na ven in zawa zong ka sai ta in ei ho sunga jinga zong hi khat le khat u cha khat le u cha khat ki to mo na ding de ya vai ho ma social media mang cha a zat boloi zong hi tampi ki na ven tu a press statement press release hung ki bol ho in simla ho siu chu hi chi fake news ti hi ata den ki nuwa mun tina hi athe thang ki noi chu athe than ki na vai le mi tampi khen khan hin ata san ki nuwa hi chi hi zo thu ai bo ve hi chi to bang hi KWU KKL a hi lawai le KSO hi chu ho hin asu khapu vi ti a hi mipin alungel theine diwa hi chi to bang to gon ho ana bol loi zong hi tampi ki ki na hi in i sungwa ei ho kukinam sunga zong hi mi phalo ta khat la khat ki to mo na ding bo lungel zong hi tampi ana ki dan a hi in hi chu hoi phamo ki sale jengin hi ji chun kanami te ho email ma chunga izo inal sei zong lew han ei ho ki ka jinga zong hi chi to bang i bol pa wang hi phamo ki sai ti hi dunia nampi thalenga ka hin phone hin tin hi chi to bang i bol wa hi ipi i phat chum pi ham na so pi na sangam khat dunia nang na pan pi lawa hi le phat khat ama hon zong nahin pan pi lo wa hi le na chang si sa it na din ding ham ti pa hi ki gel do nga yi hi chu ti ta lo ba zong hi chi vai ta chapa jeri ku ki ti mina zong hi thu so ahung ke bol kin in tui bong hlang ku ki cha te chen na hi abunga hian phat a hi ta po in tu a hi e ho ku ki a kimin vo ho si a hi po in zomi a kimin vo ho loi zong hi chi to bang hi umai na zomi langa zong alung thim phalo ku ki a kimin vo langa zong alung thim phalo ama ho ji a hi mipi iza nam khan hi tu le tu ai ki vet dana ki dim gam ta ipg nam tele tu lai social media ga khang hi ta chu min ata ham azo ham ti don talova thu hung ki so po anata san jeng ki zo in zawa ka saitan ku ki cha te hi ilhep no mo ve ka ti chu zo mi lang hi hen a hi lo le ku ki lang hi hen na hi ta chom mai ki hen je wa chom ma ka sei bo ve a hin la e ho zomi hin lang ipi mi hin lang a hi lo le ipim nam hi zong le chun i bon cha bai kuki hi chu kuki hi wa hi chi ka la a hi asuke dinga to go nei ki jing hi chu lang khat langa zong zomi group langa zong hui ga lu na athil po so hu ivet na hi le ki to na ding mong lo ku ki te hung ding a hi tai ki gong hoi ti 97 98 sang a ho zo hung thung ding a hi ti loi alang khat langa ivet ki na hi le chi zo mi ho mong mi su boya pang hi huti khati hi chu ho ai sei je wa inam sung hi gen thei ha sat na tampi nu naw chapang ho iza tham khati i hlep chabai je wa tunia igamo hi ki to thei lo hi chi ba na jong chu i LAMKAI ho na san ge in jong ama ho phat chum na ding ve a nam sunga vai a hop ji wa inam sung hi dam do thei lo hi kana me te ho igen thei I ha sat ni tiang la ko I ham apona tunia jong hi mi tampin I to banga ki oi mo jong leu chun Mite hon paite hi hen tha do hi hen sim te hen gang te vai phei a koi chu hin that le na pu na tho ding hi ipg enam tele thisan ki job mat na khat ine wa hi na mar isopi ho som ahung thi a chu kuki volunteer ho a hi lo la kuki militant ho som a ki that ne tela mail hei ho chun karei sei vo sa ki ho nova picnic a bol wa za bol yang chu a hi wanga tun hi chilanga e ho sunga nang ho mar nang ho zomi nang ho kuki tia anaki dem loi hon jo ki pona chula na le hi chu ki job na khat no chu hi ji chun kana me te ho e ho hi iki hen go na wang ven iki hen thei po ve khat le khat hi
aham ki zato so ke hi vin u cha khat hi vin mo a I pau neu cha cha koi han lang neu cha cha ki hit jong le aki hian thei impo a hi THEI le social media mang cha khat le khat ki vet da na ding le khat le khat ki thang thip na ding a hi che ho I bol lo diwa hi che ho I bol ji wa hi inam sunga milham iza nam khani ki pui koi ga ma tu a hi inam sung igam sung gal ahung tila ikilung to na ho zo seu chu tu a hi 30% tabang hi ki chai mang ai tai na zamang gama khat khat ki vet dana ki gam hita chu hi chi ho sanga chu thu pha sei hitin khat gen theina a hin to ting la khanin pan pi thei chana ki pan piu hitin khanin I piti bol jong le khanin ki neu sa ki na pan I gala a hi le I ho dan to jong ki to ai tunia thil khat ahung boile tui bonga pana hilang si lamka pana hilang si ti ki khen ji wa jong hi I boyu ai hi chi hin khen ho jong hi ga veleu chun a in mun a lo mun a hi lawai le tap kong ham khat mut na chung ham khat na towa a khut zunga mobile si le ho hi kit mai thei chu hi ji chun thil khat hi I bol ding ting le phate ta khol to a ita sanding jong le ta sanding hi kana me te ho hi ti wa hi le Mite hon nom ta I chai do de wa hi tu a jong hi Mite hon politics a e pele wa hi le I chanham khana I ho hin tu ni a jong hi Mite hon agal zone ho he do lo chu MLA ho zo se kila ta a hi le tu a hi buffer zone su ke na dinga hi center government le state government a hin man cha I hin tum kit deu hin a lai chu hi chiwa hi ikigot phat lo wa hi le inam sung hi ni khat le akilung siding koi ma cha hung lo de wei na so pi na sangam khat jong chu tu ni a vet dal he jong le chon phat khat le lung sit go jong le chon na lung sit lo na lung sit thei lo na ni kho chu hung thung ting ai ti hi igel do wa I lung gel lo I khial phat no hi tai tu ni a KSO ho thu so hi hen a hi lo le KKL ho thu so hi jong le hi cho chu fake a hi ti le kilung poi gam ta hi chi ji a chu a gang thei pe na ken direct a headquarter ho ki contact a hi lo a hin so ho chu phone number jong ko yu chu la na hi chi ho a chu ki contact hi chi vai ga velo chun ama ho hin na phate ta press a hin bolui chu hi chi wa fake a hi hung ki ti te chu a phana phalo chu hi je a chu ama ho direct ki contact ki do a hi le he nge ke hon ka bol wa hi nai ti hi chu a hin la lang khat la nga hi vet na hi le chun mi phabe pi hi inam sung su ke ding le inam sung ki to ding de lo wa vai hom tam pi hi ti jong hi mu a hin tu le tu a jong hi igam sung inam sung a jong i vet na hi le mi khen khat hin business bol na nom ta aman chu igal nei naw hi ama in sung phat na ding a hi po la gal izat jong le kho salo ami izat thi jong le pon na lo wa ama in sung in chen a khan to po le ti a pan la kidim se na hi che ho hi izo thein di wa chu kana me te ho social media za dong ki so jong le hi chi ho hi inata san lo diu thil pha I tabang ahung ki so jong le ita san lo diu ita san diu pa chu hi chi ata hinam iti wa hi le ahin so nu ahin so pa ho chu contact I bol confirm phot no wa hi chi ting le chun ita san diu hi a hoti la wa hi le tunia inam sungova khat la khat ikimu da naw khat le khat ikivet dan ho hung sang chi ding hi ti jong chu neu cha ka ga sei tha hin tin chule hi chi government of Manipur na DCA ko na thu so masanga anakiso hi tai ning kum la ya anakiso road safety chung changa short video sim ding ichiwa hi first prize sang som li second prize sang som le sanga third prize sang som hichina dinga chu a quality hi 180p hi ding ratio hi ti chu avai hita screen a ivet ting le avai pa ho hi chelang hi 9 hi ding hi chelang pa hi 16 hi ding ti 16 by 9 aban le subtitle English a sa pawa ding aban le watermark koiman a koi loading ti a hi in road safety chung changa hi lamlin iti bola hi le safe dingham lamlin chu iti man cha hi le ki safe dingham ti chung changa video
minute som chung hi ding a hin la sau bi se lova ball ding ti hi chi chu thu so ana ball a hi in a hin la hi chi a phat tep na pau chu hung ki chai ding a hi pha nen tu ni a hi extend ana ball kit no vin hi chi hi March 15 March 2026 chan gea ki hong ding a hi in koi tabang hi chi wa participate nom hon 16 March ni le hi chi email ki pi na a hi I thot lut the wa hi ti jong chu nga phon do the wa hin tin hi chi hi apang thei chan pang hi te ne ho hi thil bol dan jong I thiam vin album I sut no jong lai thiam mo vin video se mo jong lai thiam ta wen hi ji chun hi che ho a jong hi participate I bol the wa hi ti chu nga phon the kit no hin tin chu le tu ni a chu da ta in second lieutenant UK ne a kona pu thangmin lun hau kip ama hi security force on anamani ti ho jong hi mo a hi in hi chi hi alang khat na kanam mi te ho ei ho te hi ikiseya hi le azam dan I thiemovin a hi lo la sei dan I thiemovin hi chi ho hi ei ho le ei ho ki ka hi na ei ho le ei ho ki ka ze a hi chi to bang hi security force on chance ala jing wa hi in hi ji chun kanam sepai ho jong ching theu hi tin chule ei ho le ei ho ki ka report ki bol pa jong hi ngau hi ti tu ni a nanam sepai khat sepai in amat do a hi le koi ham al hasam ding nang na la sap lo ding ham sepai hol hasam ding ana ge lo ham hi lo a hi ji chun a hi the ai le khat la khat ki lung siet dan khat la khat ki ngai lut dan khat la khat ki hu to dan hi ge lu hi tin tu ni a ke sa nga ama ho chung nung thei de ham ti a sot la na dinga mel ma ho to pang kho ma to gon inei ji pau hi ngau te ti hi a chaina iga sei theu hin tin da le jengin inam sung igam sunga dinga jong pan lana sapen a hi win a hin la tunia hi chi to bang thil so ho ahung na chunga hi nam se pai ho jong hi chi sanga phazo a inaki ven kit de win jong avela iga kitep ki no hi tuni chun CM tha pa hin tu a hi buffer zone ho zo si su mangding lei ho jong sim phat ding suknu langa jong hi Mite IDPS ho hi chen sa ta ding ti a hi ki ha sil na na nei ta ze a chu hi chi hi a hin bol te te ding hi tu ni a ki zot wang wa chu anga di lo ding hi aji chu home minister in jong full support ka bolding na hi ti a assurance anapi sa hi ta in aman jong legal ta chu to gon a hin nei ding Mite IDPS so mangcha a hi ku ki cha te gam ET akila theidem ET akila pi theidem ti hi aban bana hi process hungjing a hi in hi ji chun kana mi te ho hing legal ta ai hon jong hi ta chu protest I bolwa protest inga I bol zo wa I mo nga jing lo de hi lampi phate ta ai ki simova tin na ding lampi jong ingai to na lai de wa hi tu ni hi chi ki jot dot dot no wa chu I ma cha apha chum ding talo wa hi chi I bol ho hi president rule ana lai PR ana lai ya chu phatata I bol diu dol a hi in a hin la I ho hin pancha na ding pathin in point hoi ta hin pi jong le in man thei ji lo je wa chu tu ni a hi I bol hi awai ge hi tai ka tino men hi tu ni a hi to bang a hin bol ai le ka pai jeng ding dana khu do a hi tai ni ji chun protest I bol zo vai hung ta pon te ti a mo ding a hi po in a phat chenga kiging sadema pan ila jeng de wa hi ti jong chu iga phon theu hin tin chule tu ni tangkhul ho ngo na ho niau cha ga sei leo hen ama ho in press statement khat a hin sovin hi chiwa a sei na wa hi isima hi le lunghan hana uma hi in ama hon a sei na wa chu bolero kang khat hi akang khat na hi ku ki cha te a hong vin hi ta chu tanghul ho khu koma gam hi a hin halwi ti hi chu hi chi a hin hal ji wa hi sana kai thil village authority hon demna sangta ka bolwi hi chi to bang a jinga hi le khat ki ka a ki het khiel na hung ding a hi lo le khat ki ka akina na hung thei hi ti ho chong tam pi sei u chu a hi wanga chu ama hon e ngo na pau hi adi lo dan chu
hi chiwa isu pi pawin video record a bol na hi chi a sound lawa ka in la ai bawin a sound pa a chu social media tampi a jong chu hong viral in anavele uchun aman jong phateta a se hi chilanga ko na hi nsnim ho numei jong a zawin pasal jong a zawin hi ta cha hong ki tolovin gam a hin hal lovin a hi le ke jong kalung hang bi sen kana ka me ti hin lai chu aman a ka hin lai chu hi chi ho chu na hoi ta amu chu aka mahin hi chi ka kap na chunga koi man ni hin oi mo hi vintia sei na jong chal hi chi chu hoita evidence ki nei chu a hi wanga tu ni a ei ho henge alang khat na chu emla khat nu amolem ji a hi chilanga jong chu anaki boi jong hin tin hi jong le agam kaya CSO LAMKAI hon tu ni chan ke a min hi chiwa sana kai thil village authority hon thu so hin bol thei ta hi chipa ile don but kit lo pau lungdon hin ama hon nom ta i chi an ki so kit no vai le chun e ho ki thiemo kit di so aji chu hal hi e ho ki hi lo chu ama hon na ki hal lo hi chume a hi le tu ni chan ge a ipi bola e hon hi chi ho hi press statement press release i ma chai bol pe lo don but na i nei lo ham alang khat langa chu hi chi to bang thu so ong ke bol cho het emergency a het sa na ti chu hi ta hi khat le khat ki ka ki het khil na ta jin koi man hi chiwa hi lam la ho i bol lo de wa hi ti chu hung ki sei chu chiwa hi i mo de wa hi in lep lien tu thing pi bung na hi chi ki ka a lam la ho ching thei ta lam la de wa hi a khuti lo wa hi le boina so the hi in hi ji chun koi ma lam la ta POUTE hi chi a thu hi ahung ki su che na a ki su thin ma sang se a koi ma lam la lo dinga tip na ahung ki bol ti a ki het sa na ki bol thoi chu ai wanga ama hon later het ho mangcha thu su a bol banga I hon don but na ki bol kit lo chi a hi the ya hi le CSO LAMKAI ho jong neu khat imit no ha deu hi tin gang dewa ama honi chi to banga hin bolai la aton but na khat jong I bol pe deu hi ti chu neu cha kanam LAMKAI ho CSO langa LAMKAI ho iga tep no mo hin tin ama hon video a hin kap do na wa jong ga veleu cha ama wa nai chai chu ai wanga I ma cha sei lo piu hi chiwa kap do hon jong a hin la lang khat lang te chun video dang khat na chu ivet kit na hi le ku kit te ahung vin bolero ka nga hung vin hi ta chu me ahung ha lu ve ti ho jong chu a sei ho hina chu hi jong le hi chi hi adi lo a hi ya ama sa jong litana ke boina chu het deu hen litana ju kham pa jong chu pastor khat ku ki cha ten a je mi ti a ingo o hi chu ju kham khat pastor a su jong chu ivet na hi le chun ikika wa hi ipiham khat au mi ti chu hi chilanga ho tanghul gam sunga hoi Mite jong tampi a hi le Mite ho hin I ati le tanghul la ku ki hi aki boy kit theidem ti a jong hi ikika wa sa gu se na ding lampi hi a hol jing wa hi in hi ji chun kana Mite ho I vai hop now I kal son ho wa hi ichi thei di wa hi ti chu iga phon theu hin tin tu hin cookie history identity protection committee ho thu sei ga velo hen hichiwa cookie history identity protection committee hon press release ahin bol na wa aseu cha hi le tu le tu a thado clan ho ti chu thado tribe hon hun festival mandinga to gon amazing pau hi chi hi nga tawen hun festival kiti hi masanga ipu ipaten Christine an hi masanguwa thingphung songphung ho in ho laiwa hi chi ho chon dan hi anaki podo a hun festival kiti hi anaki mang a hi in a hin la tu a Christina hung ki convert zo wa patna hi anaki mang talo anaki dal ha sa a hi ta in ipu ipa te win jong I ho aki hel dung zuya chu hi chi hun festival ho hi eima ho dan to akito ta poi ti a chu anadal ha saw a hi in a hin la tu ni a mi phabe pi in nam sung I tribe sung su ke na dinga to gon ne ya hi to bang hun festival ho a hin po do kit pau hi
thilpha a hi poi hi chi chun a hi THEI le hi chu ho nga TAOTE ti a chong hi cookie history identity protection ho hin ita chu tepna a hin bol ve ti ho chong hi mo a hi kin ne hi chi chan chu tu ni cookie news mang cha a igam sung wa thil so hole inam sung wa khat la khat ki ka a ki to mo na dinga to gon sim ho hi chi ho mai mai hi a hi ti su I het thiam na diwa tu ni a iga phon do wa hi in e ho hi igen the I ha sa tiang le ki to nga niaw khat I hung phat de wa hi le khat la khat kina na ding khat le khat ki vet da na dinga thu sei tam pi ki a hi in nizi chun a hi THEI le hi chu ho hi nga TAOTE mi za dang nam dang ho pan la dan ho hi veo hi tin hi chu a ko na kizilo hi ti zong hi ka sei do no min tunia mei hal na mei je a zong chu litan langa hi tangkhul nu pi hoi ahung pot do ven lampi ahung ki go lo ven mol ho ke pat no ven hi ta chu lamle na hi apang jing o ti ho zong hi mu hin ama ho tangkhul ho hi kho khat zong hi apau wa ki ho theilo wo zo tangkhul pau tilhen tangkhul ho ki za to theine dinga chu ukhura khu common language khat aneu chu ukhur pa wa tiu ha hi chi khu aman ziu chu khu khat zong hi ake holding tiang le hi chi pau chu aman lo wai le chun ama khu pa wa cha ke ho le koi ma cha ki za to thei lo chu e ho ku ki cha te banga hi nga a koi drive chu hi ta zong le ama pau ki sei zong le ki he thei to so ke hi chi to bang hi lo chu ama ho hi ji chun hi chi to banga pau ki he to lo hon zong khat later ho mangcha naga ti le naga ki pun hom wa panala jing bang wa I ho zong ku ki ti a hi le I ha mo la ki bang su ke ya dunia ki hen go te pau dal hau tin hi chi ho to banga hi pang hom hi tin mi pan hom dan ho veo hi tin khat la khat ki lung si ta le khat la khat ki ngai lu ta vai hom leo hen hi chi ho hi I ma cha hi lo hi ti chu niau cha I he theine dewa in sei sau za wa hi in tu ni ku ki neu sin ve a hi ngai lo zo se na chung che win ka ki pa in bon cha wen pathin in phathei na bo jing taw hen Chapa,